Good morning. Ngasi runes ki reading hai petang to se ko. Runes ki reading se akoi ki group 1 group 2 aina khai do se ko. Hadi group 1 dana karamba symbol lake hai bado yeng ase aduga group 2 dana karamba symbol lake hai bado hai petang yeng minara se ko. Ado number se ko hadi symbol khan bana da number oina khan se ko. Number symbol se nungti gi uram ne symbol masa khang busi yawe na ko. Aduna symbol gi mohota koina nung oina ani khalo to se ko hadi kaino number oina ko. Number 1 dana sila ko. Aduga number 2 dana si symbol ama la ko. Ahambagi symbol se ko ahambagi symbol se le ko mina chanbi ba hai ahana manungumba chanba ko ahana manna kaino ma pibirak pa kopirak pa harasine ko aigi akoi imungi natra akoi sagai na tai ahan gumba na aingonda kaino ma pirak pa ahan yoba pot phangba han harasine ko samna habada lan thum oiro ama oiro ko hari pai puna thambira ba pot gumba kai gumba damaina gumba lai ko sida akoi gi sida lai se ko aduga amana isagi na ju khitang ko lining ba pot ngasi je tawning ani spirituality rom da khatang changjala podo hari khoiram ning bani khangde lai khoiram ning bani khangde lai kaino ma katning bani khangde kaino ma ning bani khangde du adumaina adum bagi energy sama su lai ko aduga number 2 khan bangai gi oina hairaga de ko thabak taw matam da phajana taw biyo ko hari ta hari kemta hide hidden gumba taw gono hari hidden taw gono hairaga de asing asing bado haiba asing asing bado taw biba wa lot pa natraga khoi gi kaino taw bo ko suguma mayam se loina thadok biyo ko sile se ko hari sida hari punna thabak taw mino hai thamo sengna punna thabak taw mino wan hari ba ko ado sida leire khoi gi ngasi gi oina hari runes ki readings ma'am thank you